ache na monsana mo akwaba umbra Badwam jumezido na Ahosepe Ahosepe odo Ahosepe doza no entertainment ho nkomo na yezi wa hade izeno the Fantidol president for the Brothers and Sisters Association na and the pay school for no wo fie into no mama ke hello nche ho nyina school for one court school and say battle na so bad dada wa there be pocho zinechi no school no kwan because so ya za babu together and there or holiday ezime school for no opeda wo rest no after the independence march na wo kai march no or mo hona homjeda into no nda no moframa no wo fie into no wo fie ni nyina hello school kwadan bibia bokwa wo prepare won ho akotcho ho exams ana so nche bia no so no school for no wo ba mokwan na za otinge there da na oye Independence Day celebration oya za ye celebrate Ghana wo kono sokrodo ye celebrate oye yenim pain fa wozi henanyim kan na wotum na wozi hono mojai wozo queen wozi je man Ghana si ho ze maame na woman de yetum na ye gina honom na ye kasa na yetum ye ze ye pebia obi ara ncha he no do no da na ye si ho na yeziji henenwa da ye Ghana for Independence Day celebration. Now we hear a lot of funny sites over social media be Independence Square hono mama tolina ze kakra into no you share some of the interesting things that you on social media and that. National Parade in Eastern Region Corporation. Oya homaka oya so papa that oya be imbo bi mpore bi se de DJ Azonta na DJ Azonta wa oya wa yan hwe na msaso mu hu asukufu bi ana na war march na mu hu teacher kra o che da march no a wo hwe video no hwe school fu ana war march Independence Day ase confirmation that Ghana for Nankasa no ye very special people ye different e be real na hwem pa da Ghana for very special ye different Nankasa di hia na pa bia so mi ye nyina ye data in data bibia bokodo fefefew zamo na mi mama tolitoli oh sala mama no ka pledge fine the ma oh yente na yembra I promise my honor to faithful loyal to Ghana my mother. I promise myself. Let's solve the lie with the stand the law. In the law with the stand the law with the God. Amen. I promise my honor to faithful loyal to Ghana my mother. I promise myself. Let's solve the lie with the stand the law. In the law with the stand the law with the God. Amen. You say no. That's all. Mama tolitoli. Pledge na asena kama no ayaze mame face ho full stop na za otingi de ya hwehwe visuals na dama awie no yensa na yekohwe pictures Ghana celebrities so you drew Independence Day celebration na ebi no wojimbra wo twa ofonin na wozizi Independence Day celebration da mazo na kasa no mpo no mehu da dodoreto kakra ntino won shemike na mahen kama yeso ba na me bi na ya ka ho asam ntino Roslyn Ngeza
Rosalind nkesa oye Ghana ni sinitwanyi otwa sene wo krom ha de ono ne picture ne da oposti na ye hwe fi ha de hima tema kunkum Cynthia tema ye bo asisi ro Mrs Dodu aha beautiful oko abrochi na se ya obe omom tofe bien na na papa no mpo fi abrochi ba omom tofe park e bien ba na la kasa tema zo kwa ebe na bien no zemam nti bia se wonder set mo be omam abaza ono na maka se wonna so onfon ho so anya hwe maka kire anyways so mu na mara nti tema enya no ho IFL papa yen papa penyin kroso yen Kofi Ochre da ko KOD da do na wo fon KOD no style copper style papa Great Africa nti no ono so no da do fe no nyum to ni Kwesi Arthur ono so no oda mechu no ho IFL ye papa no da di na Kwesi Arthur chende batakeli o chima happy Independence Day on koma Ghana fo nyinara nti no zo de na chi no do nyukrom ha ti baby pa na wape na wejina na oze twa the misini na so a producer Edinate producer papa na ehwe nketesi e ba se ya na wotu edua we you wanna free there was na abotu dibio mama mi ya Adina no nye minyim ni pokoro na ze but ehwe caption na o chire me raba no oyere na awolase na wotwa mfo you know to them was share beautiful Ghanaian outfit ehwe du ku kakra beat kakra kente kakra ahonze kakra bibia de dezi ntino Adina nso mfonyi na was about 200 those celebrate Independence Day no onenyen hona bio me ma yenhwe nkano fo no so na Abiana music obonyom papa nenze da hwehwehwem also picture obebo posti in da oze ba ma Ghana funyinara Independence Day no oninyi nti no Abiana du ku kakra space kakra shirt kakra trousers about to ho kakra bibia kakra picture no oye kama papa oye fell ye oye fell ankasa nti no say mponi libisam the Ghana Independence Day celebration okoda na kakra abuzimenyu form no mukweku huni no ono na mzaba botugwa mahwe bi no na ye free hwe na yembaso nko nsroma na nsroma ye rehire yankasa na onenye dan Bob Pinodo or nofo say ye hwe high life legend ta okrom hade ya ye boba ye ntum na ye yinizin film mpo no ekwa broche wo so show boy ana show master usanda so microphone mu na so perform nyum na onya asam kakra barbro funi feeling papa wo honom no yezo wo pay nsoma se oye Sunday yi na oje microphone o kire mu da Adom TV mbo na adwuma za yere ye wo moframa no wo ho no nsoro madwumezi na ase no oye kama papa na yenkodo na yenye ni ye tino yekote Uncle Bob Pinodo na yemra. In fact, me a surprise often upcoming musicians now over there aiming for far say who begin your name. Yeah. Or they you walk on na your born one say or share high life papa dance band high life wabuchi. Yeah. Emi ona meti sa oyim beso oyim pa meti wo high life high life keke dance band high life yeah the worry and see I mo one there wait to what to words the way between okay, so on that note no you ever call Uncle Besaona or no so am I the judgments na fe ato okay yeah say then can no chima ya ze papa into no big ups to the team na as a team na makana mo bobo zina azeba chimo wa hade squad wo gu nsruma do no wodo so papa into no department biara onyim da ozo no ho jinsruma bia no you know okoman wo chima wo rubu adwumazan adwuma no so wo le ye na oye kama papa nti won kodo won ya na mereke wo de vote
Sunday Sunday yi abofra koro besen we frim ti no bomazanara na say favorite contestant wo ma vote ma abofran na most ma na no mokufi mu Sunday no still am recover o mo papa nti no cheda nso mo no bibia botu mesi ti bomazan na to aba na eto aba so a to aba pa na me face ho no me na yankonkwohwe ndeda Independence Day celebration no oyaza na state march no so no mark opanyin bi wo krom ha day ne birthday na opanyin ameka na asemi mami no ho ya hom ka ye papa no ho ye fe ye papa na oye former first lady wo krom ha day na Michelle Lordina Mahama and da na oye na woda na lukunu posti pictures Michelle John Dramani Mahama or posting pictures of the wife na no ya homaka ehwe maami na ojana nando papa pictures no won fun gugudo mam won fa pictures no onto do mam na maami no ya homaka ti Lordina Mahama happy birthday to you minyim mfizize na nso no happy birthday to you o pictures no oye fel pa oye da winyin no so we binyina ko wonyim de linyin san elinyina san ya mi sure onye okese na za elbom pede hopon onye mo bia no maame oza afi kura ka wafi hu nkote ne ze nyame onsan onye ono nso nka ho na ma menke wo de sane pe sorry na say in feel fine kote za ze hia nyina 3p garlic mixture 3p garlic mixture no it's the best garlic mixture in town garlic mixture bi owo bi enyi ho no botum 3p papa owo mo no na maame mreche wo no nti bomozan na hwehwe bi ekọ pharmacy bia na ebisa wo benye bi na wozamo na say hwehwe pi wakfo na nkasa za mama mfa won number ntugwa na afro ho na enyi won ezi nsawdo wo 0248 928 824 pi wak natural health for ebotum na afro ho wo dama no true food na enyi won ezi nsawdo na say pendodo kure kotu na atana usan na nkofo topapa maame butum eze hono so aye kwan na aye business wo hono na ane pay careful what's the making sure that one product no TCR no oye basa product no oye basa wo Kel 360 toothpaste na Kel Kit toothpaste na Kel charcoal toothpaste inti Kel 360 neze ono ebusuemu ni nyina la obi abotum na wafanka kankakra ozato no brush do na odetwitwu ne sin na Kel Kit no ono mo from aza osana wo strawberry awon why ndokodokodoko kakra nta afa no ompero botwitwu ne sin sa dama bofra bi na ofie na ompeni twitwu no inya Kel Kit toothpaste ni bi mana ma me de biara na mpolo we benya da ma afa kakra to mo brush de na mo fon twitwu masin into no pair Kel Kit toothpaste strawberry wo mo e kama pa 2 to 6 years of no wo fa ntwitwu wona se na Kel charcoal toothpaste wono ma esifita no hia wono na pere wo sie fita no inya bia oye kama papa na afotwitwu wo se butum na afre Kel fo no so o wo 059 380 9227 for Kel brands na kekaji wo Kel toothpaste zepe bia se 360 na pill kit na pill se charcoal no so na epa kokaje wozi na everywhere na yankonkwohwe Afronita onye Elisa Kwama na wona bia ni nyina no wonyu krom ha na the Independence Day celebration no wona asaw no wasaw into no asaw nara na was a wish hen ma yankohwe video si na yemra sisia